Yes, reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize igitondo cyiza kuri imwe mu dukurikiye mu masaha mu gitondo. Reka tukwifurize igicamusi cyiza kuri dukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita, tukwifurize kandi umugoroba mwiza kuri dukurikiye muri masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cya kare turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Nyamara muri iki gitondo nkubwire nti rwose ikaze muri amakuru yacu. Amakuru yacu akaba ari amakuru n'ubundi agiye gukomeza agenda agaruka muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri aya makuru yacu iyo muri iki gitondo turaza kugenda tugaruka ku nkuru zikomeye cyane, aho turi buze kugaruka ku nkuru igaragaza ko ku munsi w'ejo muri Rucuro mu by'ukuri FDL zatwitse imodoka. Ese iyi modoka batwitse yari imeze ite, yari yabande? Byose turaza kugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Muri aya makuru yacu turaza kugenda tugaruka no ku nkuru zikomeye cyane, aho ubu tuvugana rwose hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano cyane muri mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana rero twirwaneho mu by'ukuri kaba yongeye gusora irindi tangazo, ari nako kandi hano muri Uvira FDL ndetse na Wazalendo bakaba batangiye imyitozo mishya cyangwa se imyitozo bari gukorana. Ese bimeze bite? Byinshi cyane tukaba tugiye kugenda tubikugezaho muri iki gitondo, nandi makuru ntabashe kwambagezaho mu nshamake. Mwitegure ko tugiye kuyabagezaho. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukugumana natwe, ukareba ko wakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone. Wabona rero utarabikora ukabikora ndetse ukakana no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uzibona mu bimbere. Hanyuma rero niba warabikoze urasabwa gukanda like ndetse na share. Amakuru yandi mashya rwose turi buze kugaruka no mugomba kukuzirikana ko turi buze kugenda tuyabagezaho. Nuko twamaze kumenya ko ubutegetsi bw'Ikishasa bwatangiye kubaka ikibuga cy'indege kigomba gusimbura iki kibuga cy'Igoma. Ese bisobanuye iki? Bisobanuye iki kuba bari kubaka ikibuga cy'indege kigomba gusimbura icya hano Igoma? Ubwo rero abenshi mu basesenguzi cyangwa se mu basanzwe mukurikirana ibyaha hantu mwamaze kubyumva icyo bishatse gusobanura. Rero nabyo tukaba turi buze kugenda tubigarukaho mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nkuko amakuru atugeraho arava ko Wazalendo imyitozo ya gisirikare batangiye imyitozo ya gisirikare. Iyi myitozo ikaba iri kubera mu kibaya cyitwa ngo ni Mbirizi. Aha ni hano mu nkengero za Uvira cyangwa se muri Uvira niho iyi myitozo bari kuyikorera. Iyi myitozo ikaba iri gukorwa na FDL ndetse bafatikanyije n'izi nsoresore zakubiye mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Hakaba harimo n'indi mitwe twaje intwaro no yakubiye mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Abaro bakaba batangiye imyitozo. Ni imyitozo ratangiye ku munsi w'ejo. Iyi myitozo akaba ari imyitozo ngo iri gutegura ko batangira gutegura ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23 bafatikanyije. Iyi myitozo ngo ikaba iri gutangwa n'abamiliseneri ndetse yewe ikaba iri gukorwa bikomeye cyane, aho ngo bari kwitoza kurashisha imbunda ndende cyangwa se imbunda zirasa mu ntera ndende. Aho rero ngo niho bari kwitoreza. Hanyuma Wazalendo ko bakabanejejwe cyane ngo ni umwitozo batangiye guhabwa cyangwa se arimo kugenda bakora, ngo ukaba uri buze kugenda ubafasha kwitwara neza birenze uko bitwaraga muri urugamba cyangwa se muri intambara akomeje kugenda bafatikanyamo na Kishasa guhangana na M23. Iyo rero ni inkuru igezwe muri iki gitondo. Ubwo bigendanye n'imyitozo bari gukora cyangwa se batangiye, ikaba iri gukorerwa aho ngomba bwe hitwa ngo ni Mbirizi, muri iki kiba cya Mbirizi. Ubwo ibindi byinshi rwose tukaza kugenda tubibagezaho, turaza gukomeza kugenda tubibakurikiranira. Tukiri hano muri Uvira, amakuru yandi aravuga ko mu by'ukuri Wazalendo ngo bakaba bari gutegura imyiteguro cyangwa se akari mu myiteguro ikomeye cyane y'imyigaragambyo ngo bagomba kuzakora tariki 8 z'uku kwezi turimo. Imyigaragambyo ngo ikazaba ari yo ngo bakazayikora bambaye nabi, basa nabi cyane. Iyi myigaragambyo akaba ari imyigaragambyo izaba iri kuvuga ku bana babo cyangwa se kuri bagenzi babo baguye muri iyi mirwano bamazemo igihe kitari gito na M23 hano muri nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Aha akaba muri teritwari ya Uvira, teritwari ya Fizi, nkuko amakuru arimo kugenda abivuga nahara muri kara gace ka Rugezi nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Reka dusimukire muri Rucuro, ndimo ndagenda nkubita mbangura nirukanka nshwiragira rwose kugira ngo twakire Vincent kugira ngo tumanukane n'amamo yandi makuru mu buryo burambuye.
amakuru aravuga ko abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo bakomeje gukora ikintu twakwita mu by'ukuri ibikorwa by'urugomo bikomeye cyane. Ibiro bakaba barakoze ejo igikorwa ku munsi w'ejo gikomeye cyane, kibikorwa cyitwa ngo cy'ubunyamaswa ahitwa muri groupement ya Binza, niho bakoreye iki gikorwa, aho ngo batwitse fuso. Bakaba baragize gutyo batwika fuso. Mu by'ukuri iyi fuso yari itwaye ibyo kurya bya M23 AFC, bakaba yari bitwaye nk'uko amakuru agenda abivuga. Hanyuma iyi modoka bakaba barayiteye ibisasu, bayiteye igisasu cya rokete. Hanyuma urumva ubwo n'abari barimo urumva ko ntago byagenze neza. Ngo abarwanyi bakomeje gusatira santere ya Kiwanja. Izi FDL ngo nubwo iki gikorwa zakoze, nubwo zagikoze ku rundi ruhande, ngo zikomeje gusatira iyi santere ya Kiwanja nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Naringeze santere ya Kiwanja ni muri lokalite ya Kiseguro. Muri lokalite ya Kiseguro ndetse yewe naho bita ngo ni za Kazaroho. Utwo duce twose bakaba bakomeje kugenda badusatira. Hanyuma kandi ngo aba Wazalendo binyuze cyangwa se izi nyeshyamba za FDL ndetse na Wazalendo binyuze ku muvugizi wabo witwa ngo ni Gashegu Hetiye, akaba yaravuze ko batagitewe ubwoba na M23 hano muri ibice mu by'ukuri barimo. Abo bavuga bati uko byaba kose kama mbaya tugomba kubundana cyangwa se tugomba guhangana nabo, ndetse yewe ivumbi rigatumuka nkuko barimo kugenda babyitangariza bo ubwabo. Indi nkuru navuga iri breaking news itugezeho muri iki gitondo, ni inkuru nakiyengezo ku isaha saa 9. Nyine ubwo urumva ni mu rukera rwo muri iri joro tuvuyemo ku isaha saa 9. Ni saa 9 zo mu rukerera, saa 9 za mbere ya saa 6. Reka bari ko tubyita za avant. Urumva indi nkuru ingezeho nuko vuba ngo hatangijwe ibikorwa byo kubaka international airport mu mujyi wa Beni. Mu mujyi wa Beni cyangwa se muri wa mujyi wa Beni ngo batangiye kubakayo ikibuga cy'indege kiri international. Iki kibuga kiri kubakwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ubwo bakaba bacubatse kugira ngo kize gusimbura kino kibuga nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho rwose muri iki gitondo. Iki kibuga ngo bakaba bagiye kucyubaka ku buryo bukomeye cyane, ndetse bashaka kugira ngo gikorwe vuba. Ubwo birasobanura iki? Birasobanura ko bashaka kugira ngo n'ubundi bakomeze kugenda bakifashisha muri ibitero M23. Ariko tunasanzwe tuzi ko hano Beni, dusanzwe tuzi ko hano Beni n'ubundi hasanzwe haba ikibuga cy'indege. Niba rero icya kabiri bari kubaka, niba bari gusana bari kucyongera sinzi, kuko baravuga ngo ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege gishya ku ruhande rwa guverinema ya Kinshasa kizasimbura airport ya hano Goma. ngo bihaye gahunda ko kigomba kubakwa vuba, ndetse n'amafaranga akaba yamaze kugira akaba yamaze gutangwa, aho kigiye gutakazwa amafaranga menshi cyane kugira ngo nacyo kinarangire vuba. Bakava ko iki kibuga kizaba gifite metero 3600 z'uburebure, kandi ngo na metero 800 ubwo z'ubutambike. Birumvikana ngicyo ikibuga kigiye kubakwa hariya. Iki kibuga rero ibyinshi kuri iki kibuga tukaba turi buze kugenda tubikurikirana muri Beni, kandi no tukaba dufiteho umunyamakuru, ubwo nawe turaza kugenda cyangwa se duha ripoti yuko ibintu biri gukorwa hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se muri kubaka ikibuga bateganya ko gishobora kuza kuba cyabadirisha cyangwa se cyasimbura iki kibuga kigoma, nkuko ubu butegetsi bw'Kinshasa burimo kugenda bubitegura.
hanyuma rero tugiye kwinjira sasa mu nkuru z'imiriro aka karagaceho zari update naringize ngo mbanze mbasangize gusa ariko mwumvishe ko ibintu bitameze neza cyane cyane kuri izi nyeshyamba za FDLR zatwitse fuso yari itwaye ibyo kurya bya M23 hariya muri za Kiwanja, gusa ngo bakabakomeje n'ibitero bikomeye cyane hano rero za Kiseguro ndetse na za Kazaroho, yewe na hano muri donc ni muri iyi groupement ya Binza. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Taita. Amakuru yo kuramuka bwana Vincent? Twaramukanye amahoro rwose, ibintu ni byiza, turaho tumeze neza. Aha, reka sasa rero ubwo waramutse neza, reka tumanuke no mu makuru turebe ko naho ibintu biraba byiza cyane. Ya uri tayari tumanuke? Ndi tayari rwose, ndi kando. Reka duhere n'ubundi hano muri Sud Kivu nkuko amakuru arimo kugenda atugera bwana Vincent, nyuma yuko nari maze kugarugeza kwa dukurikiye inkuru ivuga ko FDLR ndetse na Wazalendo yewe n'indi mitwe yakusanyijwe mu cyiswe muri Wazalendo batangiye imyitozo hano muri za Uvira bategura ibitero bagiye kugaba kuri M23. Hani indi nkuru ivuga ko muri Uvira rwose twirwaneho yatangaje ko yafashe matekwa z'ingabo z'abarundi ndetse we na FARDC, ubwo nkuko abakuru agenda bivuga bamaze kuzicakira. Este izi matekwa zo ntago bari buze kuzisubiza igihugu cy'u Burundi ko twabonye ko ariyo katabari gukora muri iki gitondo. Ese izi matekwa Vincent bazifatiye he? Ni mu ruhe rugamba? Ndagira ngo inkuru uyitovire imuzi ni muzingo. Ni byatangajwe nyine n'umuvugizi wa MDP twirwaneho, aho yavuze yuko ibitero bagabweho n'ingabo z'abarundi kandi n'ingabo za FARDC, FDL ndetse na Wazalendo. Numva uri muravuga nta morali Vincent, byagenze bite? Morali rero ubwo wenda cyaba ari ikibazo cy'ijwi. Yego. Aha. Umuvugizi rero wa MRDP twirwaneho yatangaje yuko ibitero bagabweho na FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi, Wazalendo ndetse na FDLR ko babashije kubisubiza inyuma mu bihe bitandukanye, ariko akavuga yuko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bagiye bafatwa mpiri. Uyu mutwe nyine urwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Yego. Yaba urabizi yuko nyine ugizwe n'ingabo z'abarundi, FARDC, Wazalendo na FDLR. William Welcome rero Kamasandakiza akavuga yuko mu barwanyi bafashwe ba FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ko babafite n'ibyangombwa byabo, ko igihe kizagera nabo bakerekana n'ibyangombwa byabo, yuko ibyo bakora byose bari hafi kandi ko batazahwema kubirwanya mu bihe bitandukanye, n'ubwo ingabo z'u Burundi ubona ko zikunda kubihakana yuko zibagabaho ibitero. Urabizi yuko bari batangaje ko ingabo z'abarundi zabagabiye ibitero mu bice bitandukanye, za Rugezi, za Rurambo ndetse n'ahandi henshi. Welcome Ndakiza rero Kamasowe akavuga yuko bafashe abarwanyi benshi kandi bakabafatana n'ibyangombwa byabo, ko igihe kizagera bakaberekana. Cyakoze cyo kubashyikiriza igihugu cy'u Burundi ntacyo yabivuzeho. Turategereza rero yazaberekana niba hari icyo azabivugaho cyerekeranye no kubashyikiriza igihugu cy'u Burundi, nk'uko n'ubundi twabonye M23 yabikoze ku Barundi, yafashe mu bihe bitandukanye, yafatiye muri Nord Kivu, yafatiye Sud Kivu. Tukaba dutegereje kuza kureba itangazo bazatanga bavuga ati tugiye kuberekana, turebe itangazo bazatanga bavuga ati dore ngaba kandi turashyikirije igihugu cy'u Burundi, kuko nabyo birashoboka. Vise ndashaka kugira ngo turebe tugaruke kuri iyi nkuru. Ese ndumva ngo bafashe ngo nabavuze ko ari abarundi ndetse yewe na FARDC. Ese aba ba FARDC bo ntacyo yabatangaje? Ese ntabwo yigeze atangaza imibare yabo mu by'ukuri? Wenda ngavuye ngo nafasha aba FARDC umubare runaka, abarundi ni umubare runaka. Ntabwo yigeze atangaza umubare specific, aravuga ngo Wazalendo naba, FARDC naba,
FNDB naba yavuze ko afite benshi gusa nta kindi yashatse kubivugaho, yavuze ko igihe nikigera bazaberekana. Ya ubwo reka tuze kureba ese bazaberekana ryari, ahubwo bazabatanga ryari. Turibuka ko no mu minsi yashize hari n'abandi bagiye bafatwa, n'ubundi bagafatwa hariya na Twirwaneho. Ubwo tuzareba tukiri muri Uvira, ariko andi makuru akava ko ngo muri Uvira ngo umurundi wari utunze umunyamurenge yamwishe ndetse amwicana n'uwo yari ahetse. Urumva ni amahano noneho yabaye, ni amahano. Byo bimeze bite bwana Vincent? Nibyo, ni inkuru yatugezeho mu masaha y'umugoroba avuga yuko umugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi mu kigero cy'imyaka 45 witwa Minani yishe araca umugore we ndetse n'umwana n'uwamureraga, yego, akomeretsa n'umugabo w'umushi yasanze mu rugo iwe, nawe arangije arirapfa. ubwo wowe yarasanze ariko ubwo arimo kugenda amuca inyuma. Ntabwo byatangajwe niba ari byo cyangwa genda aramusanze mu zindi mpamvu. None uwo ngo wari uriyo yararimo arakora iki? Ntibyavuzwe, ntitwamuvugira ibyo atatangaje cyangwa inzego zatangaje, kuko wenda twaba tugiye kuvuga ibyo tudafitiye amakuru afatika. Ariko igikekwa nuko ashobora kuba yenda ari mu mico mibi nk'uko dukunda kubibona mwa bino bice. Iki gikorwa kigahita rero cyabaye nyine mu ijoro ryo kuwa 30 bucya ari 31, ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu muturage yari asanzwe abanye nabi n'uyu munyamurenge, cyane cyane kuva iyi mirwano yatangira hagati ya AFM 23 Twirwaneho n'iri tsinda ry'abarundi ryaje kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Yego. Bakavuga yuko rero yamuhoye ko yamusanze nyine mu rugo, yamubwiye ngo hari akazi yamubwiye ko akora ariko agasanga atagakoze. Noneho bagatangira bagakimbirana. Uyu murundi yari yagiye ubundi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya Uvira, ajyanywe no kuragira inka ndetse no guhingira bamwe mu banyamurenge. Ariko biza kurangira hakunze aranahaguma, aza kuhaba, azana n'umugore ukomoka mu banyamurenge. Uyu musi rero yishwe akaba nawe n'ubundi yari asanzwe ari umwe mu bashumba bari mwa biriya bice bya Minembwe. Akavuga yuko rero atari akwiye gusanga n'umushumba mu rugo rwe, akavuga ati ntabwo nifuzaga yuko ugera hano, tubara kuba ariwo ubangamira uyu mugore ntakora akazi mba namusigiye. Bamwe bwatwanzwe n'abaturage rero baravugaga yuko uyu Minani n'ubundi yari asanzwe atabanye neza n'uyu mugore, akavuga yuko aribo babica abarundi, aribo bagirira nabi ubutegetsi bwa Kinshasa. Aravuga ati ndakurasa rero kuko nta kindi nakora. Ariko abaturage bakavuga bati no kumurasa ntabwo byaturutse kuba yasanze uwo mugabo aho ngaho, kuko ubona bifitanye isano n'uko yari atunze uriya munyamurenge, ariko Uburundi butifuza yuko abanyamurenge batungwa n'abarundi. Abona rero n'ubundi kubera ko ari muri Minembwe Twirwaneho n'ubundi itaraza kumworohera, ahita nawe yibuza ubuzima, afata umwana nawe bari barabyaranye amubuza ubuzima, afata umukozi wawe bari kumwe nawe amubuza ubuzima. Ibyo byose abantu babiga baravuga bati ni impamvu ki abantu bibasira abo mu bwoko bw'abanyamurenge, biterwa n'iki, urwango rwavuye. Ariko byose bigashakirwa mu ngengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane kuko aba barundi bari mwa bino bice bya Uvira bakorana cyane n'umutwe wa FDLR. Bikavugwa yuko MDP Twirwaneho igiye gukora iperereza mu buryo bwimbitse kugira ngo imenye icyabiteye kimbite n'ababyihishe inyuma. Yego. Ariko abaturage nabo bagaterwa n'impungenge no kuba umuturage umwe yari atunze imbunda. Bakavuga yuko bigaragara yuko abaturage benshi mwa bino bice batunze imbunda ku buryo bwa rwishwa, ku buryo zishobora no gukora ibara mu bihe bitandukanye, cyane cyane ko
iyi centre ya Uvira ndetse n'inkengero zayo zirimo imirwano, bakavuga bati birashoboka yuko abaturage bagiye bazihabwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi na wazarendo, cyangwa bakazigurira n'indi mitwe yitwaje intwaro, babona yuko nazo zishobora kuzakora akaga mu bihe bitandukanye, nk'uko n'uyu yakoze ibintu bibi kandi bitakwiye gushyigikirwa. None service reka tube nk'abava muri side Kivu gake, ubwo urumva we rwose umuryango yanawuciye neza yabirangije. Reka twigarukire hano muri za Masisi. Hari amakuru ari kuva ko muri Masisi ejo habaye urugamba rukomeye cyane, habaye imirwano ikomeye cyane yahanganishije n'ubundi FDL ndetse na M23. Iyi mirwano yari iteye ite? Nibyo, ni imirwano nyine iteye ubwoba yongeye kubura muri teritwari ya Masisi hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa wazarenda ariko na FDLR. Ni ya coalition n'ubundi n'uruvangavange buriya. Ni uruvangavange rwa FDLR, wazarendo, Mai FARDC yihishe, abapolisi b'igisirikare cya Kongo bihishe, n'abandi benshi barwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Yego. Ikaba ari imirwano nyine yabereye mu midugudu myinshi itandukanye ya groupement ya Bufamando. Yego. Cyane muri segiteri bita Katoyi, akaba ari iyo mirwano yabaye yatangijwe ariko n'umutwe wa M23 aho wari watangiye ibikorwa byo guhiga bukware abarwanyi ba FDLR, kandi ngo bari muri CCRF bavuga ko batarwana, ariko bavuga ko badatera baterwa bakitabara. Gusa baba bari bo batangije urugamba. Nibyo bavuga ariko ntabwo ariko kuri guhari. Noneho rero mu gihe bari batangiye operation yo guhiga abarwanyi ba FDL ndetse n'abandi bo mu mitwe itandukanye bakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage nk'uko bivugwa. Yego. Bakaba barateye ibirindiro bya wazareno ndetse na FDLR, ariko biza gutuma nyine imirwano ikara. Noneho imirwano ikaze bituma abaturage batangira kugira ubwoba, baravuga bati ibiri buze kugenda bite, ariko ayo makuru yaratangira kubahumuriza. Ariko iyi mirwano n'ubundi ikaba yarabaye guhera ku munsi wo kuwa gatatu. Ahumvikanye urusaku rw'amasasu menshi hagati y'umutwe wa M23 ndetse na wazarendo, ariko mu bice cyane bya Bumba aho bita Remeka, aho hose hakaba harabaye imirwano ikomeye cyane, yaba ku ruhande rwa M23 hakaba harumvikanaga intwaro zikomeye, yaba ku ruhande rwa wazarendo ndetse na FDL naho kumvikana intwaro zikomeye. Yego. Ibyo byateye n'impungenge abaturage bakavuga bati iyi mirwano izarangira bite, ko harimo amasezerano y'ibiganiro by'amahoro, harimo amahame yasiwe, bizagenda bite, byose bigateza impungenge. Ariko nk'uko bivuga M23 ikavuga yuko idatera iterwa, ariko wareba operation yatangije muri za Ruturu, wareba operation yatangije mu bice bitandukanye ibyo guhiga aba FDL, ukaba bati se ibahiga itabateye, nabyo ugasanga M23 nuko bivuga ariko atari byikora. Iyi mirwano yabizi n'ubundi ko yari imaze iminsi myinshi kuri axe ya Rukikasenyi, aho bita Miyore no muri groupement ya Kibabi na Nyamaboko. Kibabi na Nyamaboko ndabireba. Yego. Harwaniraga uwitwa Mutayomba ukomoka muri FDL, akaba ari we uyoboye abarwanyi ba FDL mwa kano gace. Ndetse abaturage mwa bino bice nyine bakaba barakomeje guhunga, bamwe berekeza muri groupement ya Warungu muri Warikare, abandi berekeza mu bice bitandukanye bya Rucuru, ariko na Rucuru nyine hakaba harimo operation ihambaye yo gufata abarwanyi ba wazareno ndetse n'abarwanyi ba FDL bagiye bishe mwa bino bice. Yego. Amatisi za Warikare, za Bwito, za Kateku, aho bita Buresa, aho bita Bwisha, aho hose ikaba hari imirwano igiye itandukanye iba mu bihe bitandukanye yo guhiga abarwanyi ba FDL ndetse n'abawazarendo. Ariko mwana mu bice bya Rucuru ariho UN yavuze ko hapfuye n'abaturage 69. Bakavuga bati n'ubundi biragaragara yuko aka gace ka Rucuru za Masisi mu nkengero werekeza aho bita za Bwito, za Kateku na za Warikare na Buresa, ko umutwe wa FDL wabaye nk'uwahagira imbere ku buryo bukomeye,
ku buryo amasaha menshi usanga n'abaturage badakora ibyabo ku buryo bisanzuye, kubera baba bafite ubwoba yuko isaha ku isaha iyi FDL ndetse na Wazalendo yabagirira nabi. aha ntabwo byoroshye rwose. Reka tuve kuri iyi nkuru dusimbukire Igoma. Niki cyaramutse Vincent, biraba ko FC23 yatangaje ko igiye gushyiraho inzego z'ubutabera. Karabaye none amaze igihe mu nzego z'ubutabera mwabere cyegenzurwa na M23 nyine ubona zambaye gusa, kuko benshi bakoraga mu zino nzego bahise bahungira mu bice bitandukanye bindi M23 itagenzura. Ibyo ngibyo rero M23 ikimara kubona yuko ari icyuho, kuko yashyizeho ubuyobozi mu nzego z'ibanze, ishyiraho polisi ndetse ishyiraho n'abayobozi b'amashuri yaba ya primaire ndetse secondaire na kaminuza. Yashyizeho gahunda noneho yo gukora ubushakashatsi bwimbitse, bushingo bita Deriko, maze ku mutima akora ubushakashatsi. Ejo rero niwe yagejeje raporo ku ihuriro AFM23 abereka ubushakashatsi yakoze, abereka n'igisabwa cyakorwa kugira ngo inzego z'ubutabera zibashe gukora. Colonel Nanga rero ndetse n'abandi bayobozi bo muri AFM23 bafata icyemezo yuko iminsi igiye kuza bashyiraho inzego z'ubutabera, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha, abayobozi b'inkiko, abacamanza mu nkiko, ku buryo batangira gutanga ubutabera ku baturage nk'uko bagiye babitangaza. Ariko hakibazwa ibindi bibazo byinshi, bakavuga bati ubutegetsi bwa Kinshasa ko bubasaba kuva mu bice bakontorora kugira ngo bashyireho ubuyobozi, none ko batangiye gushyiraho ubuyobozi mu buryo butandukanye n'ubwatangajwe mu mahame yasinyiwe i Doha. Ati ubu biri buze kugenda bite? Si ikibazo cyiza kugaragara yuko ibyo nabo basinyiye i Doha badashaka kubyubahiriza, nabyo bigatera impungenge abantu benshi, akaba batise abacamanza bazashyirwaho bazakoresha amategeko yahe, bazakoresha ubuhe buryo, abunganizi bazaboneka bate, byose bikibazwa. Bakavuga bati ibyemezo bizafatwa byo n'inkiko z'uyu mutwe bizubahirizwa nande? Ese mu gihe byaba ngombwa ko batanga mandadari, iyi mandadari yo yakubahirizwa nande? Byose bikaba bikibazwa uburyo bizajya bishyirwa mu bikorwa n'uburyo ubutabera batanga bwaba bumeze. Ubwo rero ubwo nuko bigenda ko nguko bagiye kubikora muri ubwo batangaje. Ubu dutegereje kureba igihe bazabikora ku mugaragaro, bakavuga bati dushyizeho izi nzego. Turacyategereje kureba niba nyine zizashyirwaho kuko, cyangwa bizaba kwa kundi bavuze yuko bagiye gufungura banke ariko amaso agahera mu kirere, abaturage bakabura iyo banke. Barayifunguye ariko amafaranga bashizemo ahita ashira. Iyo bakoze ni ikijya gusa na banke, si banke nyirizina, kuko ni koperative. Koperative nayo bakoze y'akadeko irabananira, ni koperative d'epargne nayo irabananira kubera yuko Kinshasa yisi bihurira abaturage irababwira ati nimushyiramo amafaranga yanyu ntimuzagire uwo muyabaza, kuko kadeko twarayifunze muri ibyo bice bigenzurwa na AFM23. Yego. Rero critique zikaba ari nyinshi, bakavuga bati niba koperative d'epargne d'investissement yarabananiye, ni gute babasha gushyiraho inzego z'ubutabera zigashoboka, mu gihe tubona n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwashyizeho inzego z'ubutabera ariko nazo zikaba zidakora neza? Ni gute umutwe witwaje intwaro urimo uhanganye na leta wabasha gushyiraho inzego z'ubutabera zikabasha gukora neza? Nabyo bikaba bikibazwaho. Oya, kuba igisirikare cyabo kinakora neza kurusha icya Kinshasa nto twabikompara ngo tujyaho tuvuge ngo ntabwo bizashoboka, ni kubera ko na guverinoma byanze. Reka nabo bagerageze tureba. Ahubwo urabona ari nk'iki iki gikorwa kiri buze gufasha cyangwa se kiri buze guhindura muri bice M23 irimo irayongora muri iki gihe.
biragoye kugira ngo urwego rw'ubutabera burya rukore kuko bisaba yuko urwego mpuzamahanga ruba rurwemera. Nta kintu byaza guhindura kubera yuko ntabwo ibyemezo byabo byarenga imbibi zabo. Niyo mpamvu nta kintu bishobora guhindura na kimwe, nta gihugu na kimwe gishobora kwemeza ibyemezo bafata. Nirwo rugero nagwaye nkubwira ko Kadeko nayo yabanamiye kubera ko nta faranga bagiraga. Akadeko ntabwo ari gusoboka. N'izi nzego z'ubutabera bashyiraho ntizishoboka kuko ntabwo bashobora gushyiraho mandadari ngo igire umuntu yubahiriza. Yego, ntabwo bashobora gufata icyemezo icyo kuvuga ngo dufashe umunyabyaha w'umunyamahanga tumutirira urubanza mu gihugu cyiwe barwemere. Ntacyo byahindura, gusa ni uguhuma amaso abaturage babwira ko bashyizeho inzego z'ubutabera nk'uko bashyizeho ariko bikarangira kadakoze. Yego. Ubwo nyine tureka turebe uko bagenda, niba nabyo bitari buhere mu magambo kuruta uko byaba bishyirwa mu bikorwa. Hanyuma Vice, dukomeze rero Kinshasa. MONUSCO irashima ingabo zayo ziri hariya Kinshasa. Kubera iki barimo kuzishimira? MONUSCO irashima ingabo zabo ziri hariya Kinshasa mu butumwa butandukanye zirimo. Buriya MONUSCO ifite ubusata bishinzwe kubungabunga amagereza ndetse n'amakasho atandukanye. Yego. Nibwo buryo kiri n'abasirikare 22 ba MONUSCO bashinzwe kurinda amagereza Kinshasa. Bashimirwa yuko babikoze neza mu bihe bitandukanye, bambikwa imidari na Bintou Keita uhagarariye MONUSCO. Bano basirikare bakaba barimo abasirikare 13 b'igitsina gore n'abandi 9 b'igitsina gabo. Yego. Ku mugoroba rero akaba aribo bashimiwe bakambikwa amapeti, bagashimirwa yuko bubahiriza uburenganzira bw'imfungwa n'abagororwa mu bihe bitandukanye. Barushaho kwitwara neza kandi ko byatanze umusaruro igihe batangiye kurinda amagereza. Ko byatandukanye nuko ingabo za leta zibikora kuko zibangamira mu buryo bukomeye abafunze, yaba bagemuriwe bakabangamirwa kuba bafungura ibyo bagemuriwe, kuko hari amakuru twagiye tubona mu bihe bitandukanye yuko abacunga amagereza b'abakongomani bajyaga banasangira ibiribwa by'abafungwa ibyo babagemurije. Yego. Ariko MONUSCO ikavuga iti kuva mwatangira kurinda amagereza ndetse n'amakasho, byagaragaye yuko mwubahirije uburenganzira bw'imfungwa n'abagororwa, bakamenyeshwa ibyo baregwa, bakaburana ku gihe bafite ubunganizi kandi mu bihe bitandukanye, nubwo ubutabera bwa Kongo bunenga ruswa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko MONUSCO yo ikima abakozi bayo ko inshingano bazikoze neza, akaba ari nayo mpamvu bafashe icyemezo cyo kubashimira mu ruhame babambika imidari, kandi bakavuga yuko babasaba ko bizakomeza kugira ngo igihugu cyose kibe cyabonekamo ubutabera bushingiye ku butumwa bwa MONUSCO nk'uko MONUSCO ibisabwa. MONUSCO reka bitangaza ko aba bashimiwe baturuka mu bihugu 8 nyine bigize ubutumwa bwa MONUSCO. Yego. Ko yaba ari abagore bitwaye neza bari mu butumwa bacunga amagororero ndetse n'amakasho, yaba n'abagabo ari uko. Ariko MONUSCO ku rundi ruhande bakagaba yuko nabo bajya bagira uruhare mu kurya ruswa ndetse n'ibindi bitandukanye bituma abagororwa ngo bamwe na bamwe batoroka. Bakaba barabishingwa nko mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, igihe M23 yari imaze kwigarurira ko nabo bari bari mu bacunga amagereza ariko bagatuma abari bayarimo batoroka. Bakavuga yuko nabo bafavorije ubudahana, ko batumye abakoze ibyaha bahunga, akaba aribo bagenda bahungabanya umutekano mu bihe bitandukanye by'iyi mijyi ndetse n'inkengero z'iyi mijyi igenzurwa na AFM 23. Yego. Ubwo rero mu by'ukuri nuko bimeze. Hanyuma Vice, mbere y'uko wenda tujya muri update tubanze turebe
ndagira ngo ubanze uduhe ubusesenguzi kuri izi FDL ndetse na Wazalendo zatangiye imyitozo n'igisirikare cy'u Burundi hariya muri za Uvira. Ni imyitozo rero cyangwa se ni imyitozo bari kugenda bahabwa, bari kongererwa mu bijyanye no kwifashisha zino mbunda zirasa mu ntera ndende. Iyi myitozo ntiyaba irimo kugenda igaragara ko cyangwa se igaragaza ko bari kwitegura ibitero, babona ko urugamba rushobora kuzaba rukomeye cyane, dore ko nanabonye ko ngo impande zombi ziri gutinyana kwatakana ngo bitewe n'uko hari ibizamini by'abanyeshuri. Ndagira ngo iki kintu nacyo ihitugarukireho. Imyitozo impamvu ingabo z'abarundi bari guha uyu mutwe wa FDL ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Uvira ariko no mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane igamije kugira ngo batere twirwaneho mu bice bitandukanye nk'uko bagiye babitangaza, yaba twirwaneho yagiye bivuga, yaba AFM 23 yagiye bivuga. Ibizamini cyane cyane ko byaraye bishojwe, bavuga batarabikoraga ku buryo bweruye ngo bagabe ibitero, kubera yuko bari bafite impungenge z'uko babuza abakora ibizamini kubikora, bigahita bigaragara mu buryo bweruye yuko bagabye ibitero. Ariko byari yuko yaba FARDC, yaba ingabo z'abarundi, abafatanyabikorwa babo ba FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuro bahawe misiyo n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bakwiye gukura M23, bakwiye gukura twirwanaho mu bice byose bakontorora, kandi bakavuga yuko umujyi wa Uvira uzabafasha kugera kuri izo ntego. Waranavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bukora deployment bw'abacanshuro bavuye za Kisangani, bavuye za Kindu, bakanyura Karemi, bagiye bazana abasirikare badasanzwe babakuye mu bice bitandukanye, bakabazana Karemi bamanukira muri Uvira kugira ngo baze kuranforusa izi ngabo z'abarundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakorana. Ibi rero ntabwo ari agaseseshwa rumuri ku buryo byasaba yuko birebana irindi jisho ko ari ibitero bari gutegura, kuko byagambiriwe igihe kinini n'ibimenyetso byabyo byagiye bigaragara. Kuko niba umutwe wa MLDP twirwaneho warabitangaje ukavuga uti ingabo z'abarundi zirimo ziratosa ibihumbi 20 bya FDL, zimaze kohereza ibihumbi 3 hano za Rubungi, za Rubarika n'ahandi. Ati bafite umugambi muremure wo kugira ngo babuze ubuzima abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi rero kuba baje gutangira kubigisha intwaro ziremereye ni kimwe mu bikorwa byagaragajwe na MLDP twirwaneho kandi isa n'itabaza. Ibi rero none MLDP turabizi yuko yavuze ko hari ibihumbi 3 bya FDL byamaze kugera mwa bino bice, buri umwe akajyahabwa amadolari 50. Urumva yaba bahereho kubanza kwigishwa ziriya mbunda zavuye mu Bubiligi, zatanzwe na Afurika y'Epfo, ndetse n'izindi bagiye bagura zabuze mu Buhinde, mu Bushinwa, muri Turikiya n'ahandi, kugira ngo bazabifashishe. Kuko twabonye Wazalendo igenda irekarana yuko mu bihe bitandukanye yimwe imbunda n'igisirikare cya FARDC. Urabizi yuko byashinzwe Jean Jacques Purusi na Wazalendo Makanaki yavugaga yuko ngo bimwe imbunda kugira ngo babashe kwirasira M23. Iki kigaragaza yuko noneho bazazibarekurira ntibongere kuzibima nk'uko byagiye bigaragara. Ikigaragaza yuko bimwe Wazalendo yashinjaga abarundi kababwira ati kuki mutubuza kurasa M23 kwataka. Ni ikigaragara yuko noneho biboneka ko bagiye kubemerera bakataka, kuko bababwiraga yuko bazataka ku mabwiriza yabo. Niba batangiye kubaha imyitozo rero ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko icyo Wazalendo yabasabaga yabibemereye. Ejo cyangwa ejo bundi ukazabona imirwano ikaze muri nkengero za Uvira, imwe no muri Uvira. Vise mfite amakuru nanone angezeho mu kanya kato kashize hafi ku isaha 9 avuga ko n'ubundi Kinshasa ngo yaba yamaze gutegura uko igiye guhita itangira kubaka ikibuga kiri internationali hano muri za Beni. Iki kibuga kikaba kigiye gusimbura kino kibuga cy'Igoma. Ibi biratanga iye shusho haba kuri M23 ndetse no ku butegetsi bw'Kinshasa. Ni iki barimo kugenda bagaragaza nyuma yuko bamaze gutegura na bije amafaranga atari make agiye kubaka iki kibuga cy'indege, kuko ni ikibuga kigomba kuba gifite metero z'uburebure zigera ku 3600 ndetse na 800
ubwo z'ubutambike. Urabona ni iki bishatse gusobanura ibi ngibi? Iki cyo bivuga ni uko ikibuga cya Goma babaye nk'abaragikuye mu byo bakoresha, cyangwa ikibuga cya Kavumu na Minembwe. Urabona ko hari aerodrome nayo iri Kigoma. Ni ubona yuko bitagira icyo bibafasha, kuko bakavuga bati mu gihe twebwe tukiri hano Beni tugomba kuba dufite ikibuga kidufasha kugira ngo intwaro zivuye mu bice bitandukanye bya Kongo, izivuye Kinshasa n'izivuye ahandi zize hano noneho tuzitange mu bice bitandukanye dukoresheje kimo. Ubona yuko ari gufata ko ibice bigenzurwa na M23 ibibuga birimo ntacyo bishobora kubamarira, noneho bagashaka ibibuga bisimbura ibingibi, noneho akaba ari byo bakoresha muri operasiyo zabo mu bihe bihoraho. Ariko se kuki bavuze bahise bubaka? Kuko Ibeni cyari kiriyo, hari tuzi ko hari ikibuga cyabagayo, ahubwo kuki bahise ni ukukivugurura, ntabwo ari igishyashya bagiye gushinga, ni ukukivugurura. Kuki se bahise bakita ngo ni ikibuga kiri international? Bivuze ngo niho Kinshasa igiye gukorera. Bitari hano muri Goma ubona ko cyari international, nacyo ko cyakoreshwaga n'indege nyinshi za Qatar, za Ethiopia Airlines, za Kenya Airways n'izindi. Urumva rero hariya bazi indege zivuye Bujumbura, zivuye mu bindi bice, kizaba international kuko ntabwo kizaba ari lokale muri Kongo. Yes, ubwo reka tuze kubira Vise, wenda ubwo ntuturajya muri update, nuko ndi kugira ngo tubanze tugaruke kuri izi nkuru. Vise, inkuru se ivuga ko FDLR yaba yatwitse fuso yari itwaye ibyo kurya bya AFCM V3 hano muri za Rucuro, ndetse ngo ikaba irimo kwegera imijyi cyangwa se amasantere nka Kiwanja, za Kazaroho, yewe n'ibindi bice. Urabivugaho iki mu by'ukuri ko tubona hari abakomeje kugenda bakaza umurego cyangwa se baca muri humye cyane M23? Nta n'igihe FDL zabona gukaza umurego mwa bino bice, kubera yuko nta hantu imaze igihe kandi ubona yagize ingiri. Kuba barace imodoka ya M23 yari itwaye ibiribwa si ikintu gitunguranye, kuko baherutse kurasa n'iz'abaturage zatambukaga. Kuko badafite ibyo kurya, baba badafite ibyo kwambara, baba badafite ibyo kunywa, imodoka yose babonye bayaka umusoro cyangwa bakayambura ibyo itwaye. Ibi rero ntabwo ari ibintu bitunguranye, ni ibikorwa ubundi byakunze kuranga uyu mutwe mu bihe bitandukanye. Kuba rero na M23 yahagera, babona uko bayica muri humye bakayaka. Allo Vincent. Allo Vincent. Ntabwo unyumva? Ndimo ndakumva, byari bicitse. Ndimo ndakubwira yuko bidatunguranye kuba M23 yakakwa ibiribwa yari muri abasirikare bayo. Yego. N'abaturage basanzwe FDL isanzwe ibibaka. Kuba rero nayo nta byo kurya igira, ikabona hari ibiryo bitambutse ikarasa imodoka ikabitwara, ni ibisanzwe ko mu ntambara biba. Kandi uzi yuko kino gice cya Rucuru, inkengero za Rucuru, ari igice ubona kigaruriwe na FDL mu bihe bitandukanye kandi mazemo igihe. M23 ntabwo yabasha kugira imbaraga zifatika zo gukontorora kino gice. Ibi rero mu gihe M23 yakomeza kugira intege nke mwa bino bice, FDL zakomeza gukora ibikorwa nk'ibi. Aha, twigende tugere muri update Vise, tugezeho update kugira ngo twihute cyane. Amakuru ari nuko mutwaye mu 23 watangiye kongera abasirikare benshi mu gace ko muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale. Yego. Abaturage baratubwira ko bakeka ko uyu mutwabo ushaka kwigarurira teritwari ya Walikale yose, kuko hari ibice bitoya byo muri Walikale dafite. Mu gihe rero imirwano yaba yubuye, urabona yuko ashobora kuza kuba imirwano ikomeye. Makuru nyine akavuga yuko impande zombi zatinye kubura imirwano, nk'uko n'ubundi mu bindi bice byari bigiye bigaragara yuko hari abana bari gukora ibizamini banga yuko bahungabanya umutekano wabo. Yego.
noneho ejo rero ibizamini byararangiye bikirangira abaturage bavuga yuko M23 yari ikora deployment ku buryo bukomeye mu igurupoma ya Ikobo, ubona yuko nta yindi gahunda ifite ari ukugira ngo itangire imirwano ifatika, noneho ibe yakongera kwigarurira iki gice cya Warikare kinini cyangwa cyose ibe yakigarurira, kuko no bihe bitandukanye yari igifite ariko igenda ikibamo Wazalendo, ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC ndetse na FDL bongera kugisubiramo. Ukaba rero bivuga yuko ngo bazakongera kuba bashaka kuhasubira kugira bahafate mu buryo buhoraho. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi turagaruka ku nkuru y'umuambasaderi wari userukiye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Bubiligi. Ni umwe mu ba diplomate ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baga mu Bubiligi, ariko aza kujya muri Bulgaria afatanwa ibiro 205 bya kokayine. Yego. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero mu itangazo natwe dufitiye kopi cyamuhamagaje kandi kimwambura ubudahangarwa. Ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ko uyu mudiplomate wayo yamenye amakuru y'uburyo yafashwe mu bikorwa nyine byo gucuruza ibiyobyabwenge. Isori itangazo iravuga iti yarisoje ku wa kane, ati uyu mwambasaderi bose turamugaya kuko yagiye muri Bulgaria nta ruhushya yahawe. Ati rero ibi bintu ntabwo tubyishimiye, turamusaba yuko agaruka kandi twamaze kumukuraho ubudahangarwa, kuko ibikorwa yakoze ni ibikorwa bibi tutifuza yuko hari n'undi wabikora. ubwo ikiraragera hari abaramubohata yagera hari abamufunga, ariko binashoboka yuko bashobora kumukuraho ubudahangarwa. Bulgaria itavuga ati kuko ubudahangarwa atakibufite twe dukwiye kumwihanira. Yenda bikaba baza kumuhererekanya, ariko amakuru aturuka hano muri Bulgaria avuga yuko amahirwe menshi ashobora gukatirwa na Bulgaria, noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikazubahiriza inzira zisanzwe zo gusaba abakekwaho ibyaha bafungiye muri Bulgaria b'abanyamahanga izikurikizwa, akaba extradition, noneho akaba yazanwa. Urabizi yuko ibi bya kokayine byari byavuzwe mu minsi yashize, bivuga yuko yari ari kumwe n'abandi bakongomani benshi, aho yari afite amafarisi agera muri 5 nyine atwaye kino kiyobyabwenge cya kokayine, agafatirwa ku mupaka wa Bulgaria na Turkiya. ko yari yarigeze umumafiyara. Urabona nyine ni ibintu bitoretse, kubera yuko abadiplomate ubundi ntabwo ku mipaka basakwa, batambuka bagenda kubera iminite baba bafite. Ubu yari azi ko izi minite ziramufasha kubitambutsa, ariko Bulgaria na Turkiya baba maso, babasha kumutahura bamufata atarabyinjiza muri Turkiya, bamufatana n'abandi bari bari kumwe nabo ariko bafite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batanga muri yombi. Gutyo Kongo nayo iza gufata icyemezo cyo kumukuraho ubudahangarwa nyuma y'uko ibonye ibikorwa yakoze bidakwiye. Ntago byoroshye. Izindi update ni ze Vincent, kugira ngo tugende tunagana ku musozo. Turacyakurikirana andi makuru yaza kuboneka, twaza kuyabagezaho makuru ataha. Yes, ubwo rero Vincent, ubwo urakoze cyane. Niba nta zindi update twagushimira tukakurekura. Urakoze cyane nawe. Yes, nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official, nuko nguko ibintu bihagaze. Gusa amakuru rero agakomeza kugenda anavuga ko muri iki gitondo n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye haramutse umwuka usa naho rwose bigaragara ko hashobora kuba haba intambara isaha ariyo yose. So reka dusore zangaro tuze gusura mu yandi masaha, hanyuma roho nzima itura mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo
z'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.